Hornbill weekend hon en campaign na vegun chibai tunia ya interview ding hi le igam sunga ding miman phamama Australia Air Force chaplain flight lieutenant 20 ranks 2017 2018 tunia ho limpi ding hi le i sangam pau Dr. Suan Muan Thang. Hello sir, tunia Hiai so nam tel thei jeng na tunga ki pak thu kon ge na hi Đừng đã mê Hornbill Director mang hi banga kun nong piak mai na ang tang ma mai ngai. Okay, so mi khovel mun campaign en campaign yai Hornbill pen na thi khang nai ke wai le Manipur Churachandpur e mi te tam na ma lam ka khopi sunga the leading cable network ka hi wa tu ne gam sunga yai dana the created person, one of the most well qualified degree nga pen khat ho pi ding hi ziagin lungdam ma hi ama ho pi ma in khat ve a degree nei teng sim suk ding hi Dr. Muan BTH West Bengal Bible College Indiana sima puakkhiat chiangina Master of Alt Leadership and Biblical Studies 1997-99 ana sima to pen Pauginmuan Chile West Bengal Mark Buntain Theological College ana hiya puakkhiat International School of Theology Manila Philippines ana hiya to pen 1970-99 Doctrine of Ministry PhD 2000-2004 Philippine Christian University yaiteng ginnalama a degree te hiya secular echi chiam pasian biak na hilou khovel vai to kisaya ama degree ne iteng pansim suk ding hi Master of Social Work MA 2010-2013 Australia Catholic University wabana certificate in Neuropsychotherapy 2013 University of Queensland PhD in Psychology and Counseling 2014-2018 USA. Tua anaset na le pan munte kabe kon tak lang non ding he. Australia Air Force flight lieutenant rank asem le hiya chaplain hiya senior consultant converse international counselor at Queensland Health, member of Australia Christian Lobby, member of Australia Association of Social Work, international consultant on cultural society and religions, Australia Spiritual Care, Education and Cultural International Education Advisor, 2007-2012 Amnesty International Burma Team, Burma Consultant here, 2014 Queensland University of Technology, QUT Department of Psychology and Social Work, Assistance Researchers. 2019 Present Advisor to Australian Christian University. Hello, Dr. Muan. Ipa ko may hibanga huninga. Zomi piang tengla degree nga pen na hita hiya le. Nang sa degree house lai ya. Midang te degree kana ilman kaya mo. Dr. Suan Muan Thang nang self-introduction koi taga piang nanuna pakwa bang chidana nang flight lieutenant chaplain batung khathe. Atom kimin nong kipulak pakdiam. Amasana Hornbill Cable Media panina sangampa mang taichul ibangina hunong piak manina nang tung le team Hornbill team tunga lungdam chu kipa chu Hongkong masaing. Thank you. Kapian na huapen golgam bermagam tonyang township luang el khua hina
luangel village pen indelam na lan ai ke le vai khotrang tokikal pen tai kwa ai ke le kilometer som le ni khong tang hi na Mizoram indelam boundary hey to chang na indelam behia ngai le kilometer som ni tang idinga misogam call bam chỉ tập bộ đó cái này mà chỉ định him thì na cái nèo lại na luang el khua primary school omlo hi manina private primary school kipanina tua panina sangka tuina kapa ahi le bab to laina baptist evangelist hina tua komina carpentry jong semina kapa dai zakap cái nèo lại mà ina Manipur gang te Baptist Association ina evangelist ina nazang ina wa kabi ang long khonga pasien to genin nidanga Trichanpul College ya principal Sam te Paul ina suan kholal te Paul ina namakat ngeya to changa gang te Baptist anunung saikogin te Paul to ke jong kana ki thei kha hin kanu kapa kakwa luang el khwa panina primary school private ka zo chiang ina ko khoki ma high school chiang middle school chimai ni inde lambang le middle school chiang ka ina to chiang ina high school pen kalimi kolpi ei pa bina kolpi kichina ei mi te ten na kolgama alian ma khat su lam ka chia bang phadi ngai manina tua teng panina ke khan hian na hi chi atomina ngen no mi ngei okay Dr. Muan Reverend Muan no hey mi hing khat in degree hi za nga the na ding time bang chimines na hiya degree hi za bang chilak the na hiya I am so interested lungda mei ke pen ka sangka lai na school ka online na lai lam pil lo khol lo bina kiwa khol lo bina ke interest pen maths le science le English hina Trichanpul lamka a kumkhat ke yongom ngei na to ta ka zong Nazarene Bible College mal Assemblies of God te kyanga kumkhat na om ngei na to tak panina kumkhat ka om sungina mal pau to akisinding pen mal pau sangina sapau siam nom zo kai manina principal pa khuma kyanga paina sapau to kisin keding le keing kai lo ding hing ka chi the som yet le puakkhiat rangkai AG Nazareth Bible College le Assemblies of God High School sapau to akisin chil hina preaching apema sapen ke hina je khuma ina ang pak taloi manina first year pan third year chiang pen English grammar night time ina ke yong sakin okay very interesting Calcutta katun tak te kasia te khatina vai te khatina no subject a hilou lai bu khat pen kal khatina sim som ham tangun nong chi te to pan lai sim ki panina BTH kumli ka sin sungina kalai sim sangina kum khatina lai bu som nga le buni atom pen sim kha ina tua ina science ko sanga kisin kholo science ti te pol philosophy be kilo science sung panina physics ti te pol astronomy astrology ti te pol quantum physics ti te pol bangangiam ti le biblical study lai sang thau sin i le tua te kinak sap lo ti pok kai manina tua tak panina lai sim pen hornon lo bina asim so kai ya kaneu lai na lai sim thada mama hima aleng kagol khit chiang ina lai sim pen to pi sa sem hing chi tua pen atomina angen wa mingei thank you tak tua na thugen pen ma moging nanung zong kai chiang ina background lai bu vi ve hi emo tu line bang lai bu khong na sim jela chap lane Australia flight lieutenant chap lane bang hanga la zen ya degree hi za nga in bang hanga chap lane flight lieutenant accept na ya chaplain pen cái pen physical lama mi to kilai ngei lo mi to kitong ngei lo chi ta pol hi na ai songina tu ni le som le gup polina ko gama kaloi te pol khatina experience ni na ina
Australia gam sunga gal kap te army te ai songina navy ai songina air force ai songina kisam ma maina volunteer va payin nong chi tak te volunteer ka paile atop na National Council of Churches te na nominate ong bolina tua hangina nominate ong bol tak te na ut pen te lin nong chi tak te air force kana te la ahangina akum bitina sem do lobina medical lam hia ka huak lama kamit hat lo hi manina ko pen helicopter len chi khong tamai manina tua hang to kenjong sot sem do lobina anna khol ka hiam ana sep ai le Navy sung panina captain level chiang flight lieutenant doctor te science te engineer chi khong tua te leadership tua chang na spirituality coaching psychology tua teng pen kisam ma ina chaplain dang te pen among bachelor in religion bachelor in theology chi chang ina degree ke abang omlobina amawa ding ina ke pen supervisor suakina mi tampi khalam le pumpi ading ina panpi the kai manina tua in man pha sama ma ing chi atomina gen no mingai tua pen nang Australia Air Force chaplain flight lieutenant na sem no lo china na ibe mo tun bang na sem ta at present to at present na kepen counselor hina senior consultant Converge International to chang na Australia gama health lama senior consultant to Australia gam kho hiai dan degree hoi tak nei kam option tampi nei Australia gamma na lunga muang hiai ke la na lung sim na kha pumpi zomi te lakma Burma lamka Mizoram chi kho na khaum la ya bang chi tugin Australia ten zo gam na ngai zel wa na lung hel zel wa ke zomi te USA Europe Australia New Zealand na akyom hangina professional degree qualification nei na pina professional la sem zo lo tamma ma ina tua te la ka high office te a sep kwan nga kai manina sep theina level kanit manina kalungdam pasien tunga jong lungdam I degree sangina equality ina English te la ka naung sem zo hi PhD degree nga medical doctor ai zong ina engineer ai ka computer science PhD banga ai hangina na sep nga lo tamma ma ina competitive kidem na pen tamma ma tua kom kala ke Australia katun pan ki panina university a sem kha kai manina tu ni donga university tale government tale non government business church organization lian hen pewa consultant hi zongina ki hel kha kai manina to pen kalungdam kum som ni wal banga sem hi taina ai hang zomi te ading le kol gamai song India gamai song Asian te ading ina kasep nop tampi omina adyak diakin zo kampau chini Indelam Mizogam Burma ya a tribal te sungbanga kasep nop omna pina kizop na omnai lo hi manina to pen kalunggul mana banghangiam chile keipan pino pen makai te religious makai te church makai te community makai te school lecture sem te hi keile high school teacher sem te pan ki pan pen kei pan pi the ding bang oma kwa to kizom leng bang pan pi the ding ka hiam kum khat ve ta ina ka sep the bang om ding hiam chi pen ka ngai su thi na mundanga visiting lecture presentation chi ta pol tamma ma tale hun pe zo lo bina tua manina kalung sima pen amy te ading a kampau zo kampau te ading ina mizo gampan Nagaland chianga Burma chianga tua chianga keipan pi the le lecture ai jong conference ai jong tua pen kum khat ve pen ke on expense to pai nuaming chi pen ke lungul na hi pa huai ma main media tung thona tun jong flight ticket la ngai lo Hornbill leading cable network a zo mi te lak trending mama 58 subscribers Hornbill Cable Network ten platform hong ki pepa di hina izo gam sung mo
chin cooking zo te a sing ta mi te nangai tu khak chen bangan burden lian pen political here, economic here, education here, spirituality here. If you are going to choose 5 priorities, izo gam sung khek lam dang na ding in sil nga hong gen in hong chim tamok leng bang bang ai ya na burden. What would be the 5 top list burden of years? Nanga ding na lung tanga ve ma ama igama ding sil nga hong gen le chi hong gen pak ole. Tua nong gen pen leitung book transformation society transformation te adinga akisam ma necessity ong gen khana mana lungdam ma mai interview wa tua banga hoi ta kai interview abol siamam na lo laka emi sunga tua bang nong dot kha pen kalung dam ma hem Filipina doctorate ka la ina ke doctorate ka te pen siang gen ma leng a course jiang to lai sim te pen they are not qualified to be the leader. Nangi course at least 10 times research ball trading knowledge nei te pen professional tak ki chi pen ki recognizing. Tuai manina ke bang psychology dong sin social work dong sin. Ai hang history pen nak sin ma ina society khat a tribal adik dia kina Mizoram pan ina Manipula here Burma gama akitel zade tengbang pen ka ette ikisap te lag panina dinana kem tengbang hi pa di hi tuate lunglut lua kai manina middle age pan society transformation bang chiki ball England gama slavery bang chiki bola bang hangina khangto bang hangin developed countries wak te tua kit chiang ina Martin Luther US transformation ong ball na ina bang ting transform ball Mother Teresa ina India bang ting transform ong ball William Carey ina bang ting transform ong ball tua chiang ina Ireland Patrick ina missionary hina pina Ireland gambup constitution ting transform ong ball chika nga isut takte pen economic kisam masalo hi politic dong kisam masalawa khang no now pangpan nina nule pa chang na ikisap pen ngai sut na kisap he thinking bang hang hiam chile Israel gama economic ending leng bang ma omlo hi while omlo jades precious stone chi ta pol bang ma omlo singte bang ma omlo Israel gam pen chin state to kikim hi lei gu chang ina de hi manpower ding khat zong nei lo mi to ma tua lai takina first Israel prime minister in mi teng kai khom ina bangen hiam chile Israel has no resources no manpower Israel has no other country to support us but we have one thing we have our brain. We have our mind. Our minds need to be sharpened. Israel tena sumle pai bol nangina Israel gam khantok nangina bang ma om ke. Israel gamading ina mihing ma tom lua hi hang. Sumle pai nga nang khat zong om lo hi. A hi zong ina leitung bupa itahat nople. Ikhwak pen tat hiam ding. Sharpen tem te hei te itat hiam bangina tat leng mi asang ong hiam zok le ni khat ni chiangin a strong nation gam hat ma akhang to ma gam suak ding hiang chi oya khat ve kon interrupt zol dia Ben Gurion in Israel gam go pi Zionist movement on puakkhiat nona til tumai ve water electric road yai basic tenga zogam zomi te ki ok lo lai hian thu gen pen pom nak ma kai ve Israel gam go ta pi on hi hiat chawa they are the leading in groceries fruits tam na pen vegetable tam na pen they are the controller of market nei le go poimo lo I huak poimo hi na chi pen pom ma mai to pen point number 1 hian na point 2 na di ngak la lu ta ka hi a point 2 na education hi
bằng hàng hiểm chỉ lệ adiak dia kena Chin State sunga tonjang te dim bang pen zo kampau te lakpan nidang ina Chin State ya politics ai jong education ai jong to chang whole Burma leading ethnic group ai ve ai hi song ina tu ina tam pi takkia bằng hàng hiểm chỉ lệ nu lệ pa te na education pen kitu pi saklo tu ina tonjang hospital te dima hospital medical doctor ding lo tonjang le te dim kolgam bang en le hang tulai taka kolgam pen development khang ma ina lampi paka road ong bol to ding engineer ding lo engineer ding call te kisam bằng hàng education kine tuite meite hospital te ahoi thei nang ina mikimina khokimina education pen ipate inute hoi takina training kipe theile eilama inula ipate na education pen schoola how to te sangsia te tunga ki ap kha hi atak taka mo pok pen nule pa number khata hi number amasa pen nule pa in bang china itate education pe thading sumle pai be kilo tua pen ingai sut keile igam sunga khan to nam loading manipur jong tua bang ma mizoram jong tua bang ma toy mana Nelson Mandela in bang chiam chile education is the light for your life chi ai yai point number 2 question khat kondong dia mo lamka khopia theology college mang pau thelo in mang pau first sermon na piak ben lamka na sung education sandan na thedinga Eurasia to India gama edina ki educated ma mai vel churchan purbang ai hangin educated tam loten i office teng biagin tengu isum tengu ong gumang hin ya kolgambel tam ka thei ke ya education mai le apai dana di ke ai le alampi ngon jong gumang thei chi jom lai ve yai tung ta lamka na experience le namu udan bangtan na follow lamka Hornbill lamka based ai izyagina yai mida tungtona audience te khat ve na evaluation le lamka na ve dan le na follow here na research here our ground reality na thei tak pi here chi ondong ut nidang America Gambup Revival ong bol pa DL Moody interview ki bolina interview a bol na America gam khan to na ngina education to pi ma hi toy man mi khen to education ki sam hi number khat hi achi te amai interview na thu ki dong ina toy le hua lam ge ya zu kham khat tua pa bang pe ding hiam toy ke le ita te pen PhD chiang atun thei nang pe ding hiam ai ke le biak na pe ding hiam achi tak chiang ina DL Moody bang gen hiam chile na ta te namakai chiang ina pil na bik na piak le hilam ge ya zu khampa ina aguk tak te na cycle te bek ongu dinga a hi zong ina na ta mi pil PhD chiang tung ina a hi le hia Chicago rail lampi khen pe te economic teng ongu mangding hi toy manin education tua din mun tung ta ya lamka tua again na ka et tak te lamka kho sunga le lamka be khilowina kol gamazong pasian i updan te biakna i updan te pen et gik ding tam pi ki sam ding hi bangangiam chile religious biakna pen atop na power ong swakina ong control tak chiangina tua pen correction apeding mi apengam ding mi om non lo bangangiam chile degree nei sedep ting tua sunga ong om tak te apolampan apeding a om lo te tua biakna lim pen abiakna sangina power kituna ong swakai manina tua pen la hoi ma zomi te sunga degree biakna lam tamma ma ina a hi songina education
lấy tung ai kisam mà pen atom na zong tua hang hi tua pen et kik review akul ma ding khat back tham lovina op bang chiding ya tua lam critic about ding media akichian pen kisam ma hi chi pen ke ma mu na tua pen chap ga ma zong tua ma hi tua pen a question khat kon dot ud oma zomi te degree e chiang na PhD Christian history at chen kum zat ki baltai ve tamzo lamkai Burma hile Mizoram hile ai le knowledge le wisdom can tell the nai lo hi diwam lai sim chewa who is Akbar was born chi thing factual back pen knowledge ki sakayam wisdom ko ya bang chi apply ding ye tung tanga ngaihdan bang hiya amon tu ni pen biak na lam to ki sai zong ahi ke ya ahi zong ina chim na ichi pen degree PhD nga manina chim na wisdom nei ahi ton ke chi ke ma mu na hi bang hiam chi le nidang ngina English country can transform ang bolte India gam transform ang bolte a degree asang lo hi ton lo wa wisdom ichi pen life experience panina wisdom kitchen mi tamma ma tulai takina lamka hi tale lamka bial sung hitale Mizoram state sung hitale kolgam sunga primary school chiang hoi takaya ayang tudot tak michi ma wisdom nei pen tamma ma hi ke mi malin kamu song ma kenjong dot tak kasak tamma ma hi tuai manina education chi chiangina dia kina atamzoina ama major chiang sinina ayang wisdom aneilawa educated person pen tamma ma tuai manina tuana chi ma bana wisdom ichi pen van tungpan pasienong piak jong hia life experience panjong ong pai tamma ma a tua changina natural amawi nga wisdom jong omahi manina degree to ke bang mi pen atamzo pen standard a ko ya degree asan man na wisdom nei ding hi chi pen ke bangina ka ke ya tua manina degree nei lo te pen et neu na chi lim pen date lo wina tulai tak zo mi sunga biak na lama mi sa group a kigen te degree nei lo te neu et khakeyun amau pen tudot tak tamma ma e thei bat lo tudot amawi life experience le amawi pasien piak knowledge pen tampi o mai manina ilak thei ding ma we are the same we are just different sina ke bang atam zo to han thoni ngai na point hoi ma main point ni again ta na point thum na pen zomi te khan to na dinga na burden point thum na ilu dinga wa pen yong na i ngaihdan zak nok phoi ma ai lungdam ei mang a point thum na bang ke sam hiam chile Manipur state sung nga sort ka lo hangin nidangina politic te tom kana Angela tua ZNC khong puak pan ki pan thang kan lal te pan ki pan pugo gin te pan ki pan tua changina Mizoram state sunga eine opek pana pulal deng pan tu donga tua chang ko bal magama tua changina tua te igen tak chang ut in ut keleng Aristotle Plato democracy i le isim dinga basically manina tua changina abul pi pena aimi sunga ei pen nam khati hiya ahang language direct imun atuam manina dialect tuam to omina tua pen ahoi lamina ala kitoma division lamina ala kitam hi tua pen bang chizo ding hiam chi pen ingai sut ding kisama tua izo nangina lampi leitunga success method khat oma tua pen bang hiam chi le diplomacy takina dialogue inai thei nangin diplomacy takina discussion i thei nangin pitching takin debates ikinai thei nangin hi te pen primary school high school college to chang church amy ta ding ina atamzo 90% pen Christian ki hi na i platform pen church bekai ve biakin saptuam bekai ve ahang tua saptuam te dialogue discussion debate khan to nang development unity
education chỉ kể discussion ibol thấy nang platform lâu vậy tua platform này leng tua tak panina dialects for example ya balmalama ke bang kapian pi ka khwa pen teijang pa vậy teijang pa hi na nung lamina yang kunga khatina Bible translation ong bolina teijang to tua pen Paul khatin bang gen hiam chile hi pa thutun chimo kai kagen no pa bang hiam chile tu lai takina tua ta podong research na bolina leitung bupa kum khatina dialect le minam tampi takte mang ai ve tua jong presentation khat ve asot lok te ka bowling khatai ve ya Australia gama mi vom te ep original kichina sapte ong tun maina amau pau ep original sunga namza thumlet nam som guk bang omina ahi zongina anam tampi te apawu beita tulai takina zale som ni wal be kom la ye tua te jong ken research pen subject kim bol kai chianga ahang teng ka bol pen tun asot lowa presentation ung bol khading kai ve ina thongsan here might kele jomua kiti tua ringuna tua ten organizing ball hak le to presentation bowling ina tua hi manina tua te theinang ina teizang zo gang te mal tribal hento respect theinang ina dialogue ibol kisama program ibol kisama discussion ibol kisama debate ibol kisama tua pen subject kima tua pen religious te ong kihelou phamo pastor thank you phamo house thank you phamo big tham lovina aimi sunga numei te pe nong kihelou ahi manina hiza akwa khoi numel ngai sutna numei te tampi le naw pangkhang no te ong kihel matengina ei pen I khan to na pen mi bang ei lo ding hiang chi atomina to tengeni a sawlo yama ma bottom line again dan pen inclusiveness yeah ahina diversity in unity yain again apart question khat kon da chu zomi te identity le identity among thediam rohingya se bangin banga ethnic cleansing akitwak thediam chi bang insecurity tamma mai ve manipur gam churchanpur ai ke kang pokpi chi te khong ai ke harma gamale minority ki hi Mizoram le minority tua kala a zomi te la kitwak na nei ma amalo la puak tuina sak pen bang yam chile India gam paile balma hong chi Mizoram paile paite ho hon chi mo pa bek loina igam sunga thune na le vai hom na pen itwak the no lo kol gam pen kana the ke Mizoram pen hoi dom lai Manipura election cha charge te dai di deu corruption thu kigen ngai lo centenary 100 years of Christianity achievement te only brick and cement whole yan pipi lamina church in nexon dandi social reform dani kigen khaloi ve wa pen comment na pe u lai ya igam sung siam na ding na moltung mi I get it tribal adia kina zo ikichi maya zo mi zong ikichi cookie zong ikichi theya ai tele gang te chin zong ikichi iut bang chini pai te imin ma I discussion te pen philosophy pen niam lua bang hiam chile imin hen pen bang min ahi songena van panong kia lo hi akipuak to mai zomi ichi jong idei le ila ding hiya iveka kichu tuak na ngai le ahoi lo ai ve ikichu tuak lo na ngai le khiat na lo leitung khen pe wa identity khen pe pen they are invented em tua thailo number khatna ni na dina again ma banga adek dekin a tribal zo nam ai kele jo na truck sunga teng pen
dena na chi bangina the hard issue 1 million question I vet one dot pen ding ina social transformation a nang ina I platform number 1 pen church I tua ma bangina church transformation a nang ina critic ibol ku lai ve church critic abol ngam ding ngam lo amau lava bol ding te lao a bol te ding te asunga chi pai chianga bol ngam non lo organize a bol ding te pen church peace a bol ding te pen church leitung ba hospital a bol masa te pen church social transformation a bol te church university Oxford pan Cambridge Paris US Australia education transform a bol te church ang zomi te laka church pen transform a bol now to ma division tamzo ina to chang church sunga corruption tamma mai na to pen kigen ngei lo to manina media hoi tak kisama media sung panina debate discussion hang takina apulak ding kisam kipen ka salary pen church panong pailo toy manina church ahi zongina aqua laulau hang santaka critic bowling balance taka critic bowling tua kema I pen hina tua na chi bangin transformation I bol nangina adiak dia kina I identity abelo nangina adiak dia kuki le thado sungbang pan ina de tak ong makai hen la pai te sung panina tua chiang ina gang te sung panina sim te sung panina tedim sung panina adiak dia manipur bang pen la hoi mama in sung akilem kele ifeka mang thang ding pum khat chi te uniformity zat kul se lawa unity in diversity is at trading tua pen imo puakkhiat khat beki answer hi lovina mi khen pabin tua answer ne ya bang chi gom hom trading hiam chi pen bai hom ding very excellent thought na ngaihdan kha khang lai tam pi na zak te tinga kul ka sa a fourth point I lut dia zomi te religion le I social problem again ta zomi te khan to na ding fourth point banga hian barden na ve na puak na ma chini angai sa mang pau the lo nom khale a point lina ichidinga a lina social issues pen gol ma ina churichan pool ka omla ina family issues tampi kanumuwa lanva panina matamual kapute matamuala omhina kebang mukhalo ina lanva panina dolcast yang chimaini ke take sungbanga social issue tamma maina ai hang tua tepen ke mu na tom ma ikolam singtrang chimaini panina iat tak chiang ina numei education pen kitupisim lo pasal tebek priority amasa kikoi ani na tua to kizomina ei sunga ithahat thelo na midang te ibat zo nai lo na pen bang hiding hiam chi kangai sut tak chiang ina I society sunga akisam bulpi te laka numei te bang chizang thading hiam tua le social issue lakpanina domestic issue pen alien ma hina akithat tamma ma ina ai hang biakna pasta the bangina bang ma hi thelo polpu petan la hi thelo keimit ma zong tamma ma ina tua ina bang teng sukha hiam chile chidam na lam health issue ong sukha I education ong sukha I community sung le I society sung avekang sukha tua ka gente atua again hilavina I culture pen culture iti sunga pau omina biakna oma lam oma atuam tuam ayang culture pen biakna panong pai hi pen ai zomi te culture khen to ilate ilam te
isi te lucky sate I tak te doi biak na panong pai tam zoi ba William Carey India ong pa yina Hindu te ngay na hoi het lo a culture practice a pasal a si te may to kihalina a kihal na lai zanga azi ako yupen amaw Hindu biak na ingay na ay mi sunga ibiak na sunga ingay na ahoy lo por khat oma ahoy zong tamma ma a te ma culture transformation ibol kaile tua sunga nu pa kihen tamma ma ahoy lo na chi top 3 nagen lang udyam top 3 sunga tulai takina Manipur lampen tua lama hoi ka sa a tua chiang ina Mizoram sunga omte jong hoi ka sa a Golgam sunga te sunga ahoy lo por khata asima ma khata mi asi te kosa ko lama kosa kichi achinat laya kibol ngei lo sum nei lo asi te a inte gen te nan apasi ai le atate be kilo apasangam abe tengina bonge siale voke tampitat aluang sombanga go to again penny we don't celebrate life we celebrate death chile dead rogan khadiam mo idam gen phalo in si cha luang tunga dei tak thoi tengen ama jalo de pamai zo zen chi ya again man lua that's true next point la na again khalwa che tua sung panina tampi ong min china tua te go lambanga kamu tamma ma keitunga ong kigen atamma ma tunjong US omina keikenga hu nang kingen kolgama omina hu nang kingen bang hiam chile nu pa a omte apa salsi anu omlai ina ayanga taten ta nei loi khele ta teng mundang nga pai hin tua pen apa sali abete ni danga athei nge lo te na tua nu pinui ane sa teng aban bana lakhin inui hangbel atuak ta ding nuam phayan lo de ve mo kei kamit tang to kei tunga ongge na hitui luang zia zia ongge no ma tua hanga pasal nei ngam lo le pasal nei te na tu dong ma ongge no omina tua manina culture sunga transformation evolving tamma ma tua kachi te pen biak na sia te again ngamom lo kei bek ma hiding kai ve tuan again ngal le kei jong Manipur pan kai chana chur chan pura mo holy marriage nge ngai court suit to western culture ipathian biak o ipasian biak penun I cultural identity teng mang sakya chi bang ngai to thema mai ve zila ta kinai cha van tam pi ken chi bang mo culture diklo tamma ma the worst of the worst culture to we are getting into materialistic world unprepared ye khovel sumle pai de na lut dinga kiman sanai lo zomi te ki lut tai mi zong le mi hao sumu na ya diklo chi om no lo all is fair in love and war satte chi dana galsa nalkinga ina diklo khat jom ke chi dana sumu na ngai phon le le bible at ki the love of money is the root of all evil sumde na pen na teng bul pi hi chi kiman khalo idiam le to an again pen number 5 angana dinga kana ko hi ahid ma tua pen so mi te bek na leitung bu pa alien ma deidan na ongen na hi azong le ahaw ki deidan na be haw lo ki deidan na polian lo ki deidan na tulai tak chri chan pul le kalimi tedim Mizoram te hoi lai hi US kei khol jinjari na khaguk bang om thei hi Australia zong zomi om US zong om overseas om zomi te pen happy wai ma bang hiam chi le deidan na lian ma kokhat sunga abe ina kidei kokhat sunga apawa kidei kokhat sunga apolpia kidei kidei the na tinga kidei dan
no advance wala omte ya idara na kidedan lai la ko amol ne di nei lo table kana kidedan di mau ya granted in kana la diam tua lama how le azong ai ke le dedan na ai ke le greediness song kihelten china tua pen leitung bu pi issue ai manina Balma gama Aung San Suu Kyi Australia ong paina Sydney University tena doctorate piana interview bolina what's the biggest issue in Burma che cut beki che greediness hi che huai ham na hi che atak tak pen Aung San Suu Kyi gen hi lovina amma maya apai Jesu ma maina na genina ikisap pi pen biak na sunga tak hile iga simaini na anga the fruits pen huai hamna zolo hi mania tuana deidan na ong piang sakia tua deidan na liana tulai takina Churichanpur Manipur le Mizoram le Burma te pen overseas te sangina zona truck zo minam sung te adingina tua pen ong kipalo hi in lama te pen tua lama hoihsakdan hi chi tuang gen waminge so media na barden na ve ma last point again dia tua again ki chen tu ne interview asin khup na dingin leng tong pau no zo media la migil ahun lo pyang si tung ta tribute na ngai dan le lungel tom chik nong se thei diam last point again la a last point pena zong the most important jinina a pen Christian atamzo hi manina Christian upna sunga atupi ma tua ma bangina dena again tingken to akui akil tu ading abut tu ading a hand chip ding a land chip ding ina akisam mama pen social justice sunga adiak dia kena feminist te abel kalit ka sang thei ke ya social justice ichi changna fairness thei nangin I culture fairness thei nang tuman thei nang azong te kideidan lowa akibol sel lo nang ahaw te le apil te na hen pe len chipina minam neo mitom pau tom te ina aham satna tampi tuakin almo lowa omlo nangina justice ke le society pen dik ngei lo khang to ngei lo nuam ngei lo gen te nai na China bang pen develop pa tu na leitung pa asang pen angom ta hi ai hang justice lo hai manina ahaw te la lungmuang lo awut huna si azong te la kineng chip toy manana leitunga ikisap pen justice here justice thei na ngina peace lo pina justice justice lo pina thuman na diktat na lo pina kilem na thei lo tua diktat na thei na ngina gam sunga sep khop na networking tua dana networking thei nang Churichanpur hibanga cable media bangina kalimiwa le kalimiwa te to sep khop thei nang overseas ya te sep khop thei nang networking innate thei nang to pena kipe hiding hi chi to tengong gen wa mingei le lungdam ma in hun tom chik sungin tampi gen ta ke le ka internet pek beidek ta hi ya a comment section na ngai dan teo nong kum diwa I kam sunga mi pil mi siam tin we have to raise our voice watchmen of Zion have to blow the trumpet igam din mun pen Zion gal veng te na gal teng pai ding pen peng kul nak pe se mong kul hi tunin a conclusion na leng tong pau no pen tribute pe di hilachin bangla to na pe dia bangthu to na pe dia what's your thought about the man leng tong pau no zo mi te la bu pi tunin on si santa it ma isun ma wa I ha no igama dinga akomu jodeu ana qualified jodeu ten ibang giant among us te la mi thu pi nei teu a value nang namu dan nei dan nong gen thei dia leng tong pau no
hey neo la yina amau la samasai manina la teng khen pu pen amawa te ki nga hiya ai hang ko khwa banga cassette recorder chi hong lovina Mizoram le Manipur lama cassette jua khong pai te ka khong pai te be ki ngai kha hina thupi ki sama maina kamu masak pen Rengona Yangonga overseas master zum kapai maina ki muina minute som tum bek ki ho kha to ki chang tu ni le som le kuaina tedim khobu baptist AGEBC chi ta polina ni ta khat kei lungdam pi na le tu gen na ong samina tua taka la sading ina ong pai nia tina tua takpan kimuleo levina man kilai na ki ho pi lim khalo mi tam luaina ama la na chia ta kagen no pa lengtong pau no pen jo mi sunga a thinker philosopher hathi alai ate enleute nidanga philosopher Bunton Russell te poli tu gen te again lien lo hang ama I alapona kimuhia ama pen philosopher hathi ezo mi ta ding na chi pen ala sung pan muhia ing ani na arts zomi ta ding ina lahoi tampi ong piak pen lalam ading ina tulai tak idol tena idol jong china talent jong chin atak tak labil hero sen nai ma hero piak tak ma khathi banghang hiam chile nu la ong pia pa la ong pia lom ngai na la ong pia khola ong pia biak na la pasien to kizop na biak na la ong pia bek tham lobina atop na lama ama ong piang thakina apai na pewa khang no te thapiang na pasien tu gen na tampi tak tun viriwa ong kamu takte ama to pen nidang ina Malaysia am lai ki ho thei zelina thapia ina osibang pai ding hong kum ke ina toy manina ete ading ina transformation tampi tak ong bol na higi ge na transformer abol tak tak khathi chi pen ke ma mu hian na hi na na chi bang na salute piak tak ma respect piak tang ma lungdam na jong piak tang ma izui ding jong tam ma sa tang na pen piak tang ma hi tuanong dot kha jong pen lungdam chi takin lungdam ing chi lấy tông pao nói chỉ trong bằng lan lục xem lắm mà sắp na ama sap penina ni ong suwa kina ke kanu asi na sota kanu sia om khalo ke pen gamdanga om kai manina nu la mimbang pian na khatun nu akichim tua leite hilou achi tuang suak tua chang na ni na kawang khuwa e ko khuwa neu lai pan sang ki ka khalawina kilung leng ma ina mi khodanga mi na ki om I khuwa ki mu khalo tai mane khowa mimbang kapian na wang khuwa achi pen tudong mangil lo saplad zangabang memorize by heart kai ve pau no te pen som ve zong ngai lo ai hang ka ngai teng pen chiam te kai ve gia đình tâm giang các chị đi chơi bên mô tô chung à mìm bằng các pian na vang hoặc chị lá các sạc sụp chơi bên bao nô in igama mu dan bên tua ma main hi leng tong bao nô bên the greatest among us in his line of profession tua cho sau mi khoe la pia ana ki tua pi ain lam sak te gol zon la thupa ananga adin generous donors people who igama dinga pa toi thei so mi te teng teng tunga pau no sik la tawin ki pak to kon ge na I tu ne ding na interview ye is out putting our Reverend Muan lungdam ma in tu ne viewers te Hornbill global show mi an en campaign bang hiam mi kamai bardenu come let us reason together o pam che ve payu ni ngai tu khom ding khát ai munai ngai tu ding lo ingai tu khom cha common bonding unity identity le quay hiwa chi ong chi song khading ya tu ne hun hoi takon pia Reverend Muan tua ki pa to kong ge na Hornbill mun tuam to an en campaign the Hornbill Cable Digital Cable Network lamka Manipura padin atunga ki pa to kong ge na he na comment tel le na ngai dan te comment section on drop ding I kon chiala tu ne din interview hi ta isau di la he